Impact Health ay Momoka Salam na mayam butaram na oksari ngasi Health khana jagadori ba topic asi emergency medicine and its impact in Manipur hariba hiramasigi matangdani hiramasigi matangda akupa warol khara thambina ba aikhogi studio da lengsinduna laibiriba expert asina Dr. Elangbam Shandeep Kumar Singh hauze Manipur Health Services ta laibiri loinana MBBS Bikaner Rajasthan MD Emergency Medicine AIIMS DMAT Tokyo Japan ATLS ACLS certified ni Dr. Bu ahanba maktada taramna okjari. Thank you very much. Dr. ahanba question se ngasi akoina lokhotjari ba topic asima haibadi emergency medicine haibase karino aduduka Manipur da mahaki impact sina karino haibada to haibi. Emergency medicine je amthina emerging amasung anobo branch ne. Aina chum khangjebada an expert oina chu koi state amasung notice tadi yam hena leitab di male oda emergency medicine je karino haina hajab tara de sije koi medicine mak chunatte hade koi general medicine dawna OPD ga phamaga yam kuina hade patient je hapta ama hapta ni work up tawraga investigate tawraga diagnosis tawba adu natte emergency medicine je it's acute medicine hade patient ama lae yam nara lae say suppose ai short hon gamdre ai thabak nare or for yam chamna haidar arrive the haragana ai khong yam hamdhare puk yam nare si puraga lakpa jida che chang puraga ju lakpa natte adum khoigi emergency department changak toine oda doctor amana specialist amana kamaina adu manage tawni kari tawni haiba ge department haiba adu gi specialty je emergency medicine ne akhoi amadi lei khoi branch da anything anytime anywhere haide it can be a pediatric emergency anga machama mabuk na lak pachu yai ahan chahi humbu gi ahan ama heart attack tora purak pachu yai anga suppose smoker ama chronic smoker chahi dina hawi jeba ma ju heart attack tora dum lak pi on heart attack ma koi tar chu ani makta haide both spectrum anga ngor chu ahan or chu geriatric patient ahan khoi gi chahi ama ba ahan oi tar chu adum lak pi poisoning cases lak pi aduna khoi gi de anything anytime anywhere sije aduga khoi main another main part amana khoi trauma management mi ashok apan accident thokpa even yum da turaba the shokpa samna haijarab da simale adagi even toxicology emergency toxicology haide khangdana choidana kenom thakcheluba thoidaba khoi yam toina thokpada khoi tilal hidak thakchenba khoi kitang agricultural area da natraga even ishana khoi intentional ingestion haidi khangjana ai thage haya toba natraga khoi say drug overdose see haidi wide variety of acute cases me am haidi yam aba makhal case me am je on the spot at the same time mayam laktar su kanana kaino kanana kamai manage tawani aduga at the end moje emergency je loira kanda moje mogi darkar taba magi department to admission to biraga patient life save to that is emergency medicine aduga doctor akoige road traffic accident highway sum lambi gi khudong thiba sida thokpa matam sida akoina emergency gi high fast aid oina kari di piba yabage adusu haibi aina karam thamjaning ba amade koigi pre hospital care haidi hospital yorktringai da haidi koigi scene koi haidi accident thokpa mafam je haidi scene of the accident korani aduga accident je thokana purak pampham in hospital marak ki jidlai bisna pre hospital care or pre hospital management or the akoigi as a public aduga koina layman amo ina kai to bi haita de accident thokana scene safety haidi mi je targa lere lambi da maming khangde masak khangde adubu patient to either ngamtar di police ko biro ambulance ko biro ngamde tar di at least kenoma gari je jet taba mafam amda side tabu pushan biro natraga mayamna incoming traffic che kham biro haidi noi
khon khongjel lakanu laknu si khak to bi ba ham ba gi oina atopa gi di se khoi gi cervical spine ade khoi hek accident thok pham jida makok chi hek par ga tak par ga chingkhat pi da ba ken khoi gi ngak ki sharu je khoi gi cervical spine shom ba ya da patlaung chingkhat laga to ta de spine ji patlaung tat pa injury thok pa yawi kok injury to ram ba ya khoi hek yeng de patlaung pa pasalu ta de auna khoi as such akoina tawba ngamba akhoi as onlookers hai tare natraga khoi accident ma thengru ba hai tare de khwai phabadi khoi gi ambulance service phagathan ba adu ambulance thuna ko bi ba patient je lenghan da ba if out of danger hai tare incoming traffic de ta de adum le bi ba ma je chhor hondre khotre hai ta de ngam ta de and if hai boy ta de akhoi topic pudi am chawre bat khoi gi chest compressions PB ba the mouth to mouth ventilation PB ba ngamta the and if khoi onlookers me am to trained over ta the on sida mu site mu la ani haide khoi public ta khoi training people ji kayam da ga tai khoi suppose license over the as a licensed driver ai je samak ji license par mi amni hai ta the sigi training ji people da ka ta bra ta da bra khangba khangda ba da ta ba sina tungan ba topic am ko du ngam tar di ma topi ba and as soon as possible yari gai thuna khoi ge hospital yong na ma topi ba ambulance ko bi ba sina si ore khoi ji ko na te aduga doctor khoi alcohol addict oi ba ko natra aduda liver failure oi rak pagum ba taw kan sida sigi emergency oi na imung manung na pi ba ya ba emergency medicine gi matang da so hai bi sigi problem je khoi state ju dum yam na chaw na yam thina impactful oina leire haidi negative impact ni ko haijeri se oda koi as a family member akoina toba ya ba khangba ya ba ji recognition haidi why first the problem am leire haita the problem ji kaino ana khangbi bam da ka tai ona koi alcohol dependence haita re koi you da dum dependent or addicted or patient ke de why first dum khangna de haidi ba behavioral change la pa haidi pot u da ba pota ui hen harpa haidi visual hallucination later pot we have taroi the pot tashalak pa se je am achu pot am na de khoi gi alcohol withdrawal syndrome haina le you je thauraga numit ani hum khang pai de ba matam da sigma changes me amam lai si ju khang bi number 1 adu ai simai lak ta de ma je violent or pa yai ma je tu ba yai ma phamung de tarak pa yai sina muk atop mai muk another trauma case amoi de ba makok yesen ba dagi there is another aspect that haidi khoi gi alcohol addict patients में हमसे brain bleed हम तो गले brain bleed हम तो गन बच्चे के नो का number 1 liver फट्टे मागी clotting factors कोई liver ना छाप clotting factors में हमसे अदु जो affect हो रहे अदु जो फट्टे अदु brain जो changes लाए brain जी कितने shrink तो चले pixel ले अदु ना मो bleed की chances मो हिंगत पा आसी मो जो ले रहे अदु ना कोई के alcohol withdrawal syndrome की कोई के symptoms में हमसे खंबी बा थून hospital जो हलक पा और दगी अब मना कोई के मैं हमने जो खंबी रहे कोई E over कोई variceal bleed तो पा कोई portal hypertension है तादे याम सबने हाइजर अब कोई esophagus की दा ले कोई circulation जो ले बना तरह कोई मखा की कोई among थोंगे दा ले circulation जिदा कोई blood vessel में चाक थोड़ा का पुखाई रखवा और दा कोई E over का याम तीनों complicated cases लाग पे आवे और ना समाना है खों हाम बदा अमुंबा खों हाम आवा नत्रगा ओ बदा ई ओ बयाक तादे कोई as a family member याम तुना recognize तो रगा याम तुना कोई hospital यो हन बिरकपा चिया थम जने अदो डॉक्टर मिचम अमना medical emergency case सिदा करी करी दी तौबा याबा के तो सो हाइबिरो medical emergency साइडे याम तंग साइयो हाइजे रको याम तिना wide variety ले अंगांग की emergency हो बिया अहन को बिया अदुगी मतग याम but कोई मिचम मोइना कोने कावoi द बुजिदे हाइदे transportation first of all कोई train ju कोई मिचम जे ओइ बजु खरो वाटली exposure ju वाटली training ju वाटली knowledge ju खरो वाटली अन खै फबदे कोइ मिचम हमने तो बंग माइतादे यारे गई थुना hospital यौना बतरकपा अद लूरी जे खोइ गिदे the reach of koi ambulance service pre hospital care je tina minimal labor koi infal area that thanks to koi some private firms yam thagat ningai private firms am like say Medellin yam phajan to bire as a result of that koi ambulance care at least in the infal area yam phagale na hajing but koi na yenga kan mapan da koi infal da kitang haido kan de still yam tina negligible in lady ona koi as a common man haje do de ya ge thuna da hospital am de holak pa yum da attempt to bi kano kena khoi ge
mi hingbagi natraga outcome phajabagi changji yarige thun hospital yaraga suppose infection amda bu oiro septic shock chalaga bp je down tawra yumda sum lakna leita de adun amukena kona khoi end organ damage tawrakpa kidney sholakpa brain sholakpa mayamam yawe heart sholakpa even lung sholakpa ARDS chatpa mayam yawe aduna yarige thuna de khoi any how tawra hospital holakpa jina kwai phayani thamjani ꯑꯗꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯑꯦꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯣꯏ ꯉꯥꯝꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯔꯛꯇꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯇꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯧ ꯃꯁꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯡ ꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯐꯦꯠ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ patient phanamni haina aduga public na jo ama khangbam da ka ta hai doctor na tawbi je patient je phanamni ko ai patient je phanamni ko hai as a doctor myself ai jo ai gi patient lose to je yaw ji am yaw re no kan ai di ai gi specialty je lai je bina hai de tum serious case na ta yaw ai chudung no ai te mu ta dum off oi ala sina tungan ba mo aduga another thing khoi na ina hajening bade khoi doctor rum side ta gi kan no hona ta de at least one relative to push laga yenghan baje khogi resuscitation kawe resuscitative efforts khogi se thapa pu number ro hidak pu pibo ro shock pibo ro mayam tori mayam se kitang uhan bada khogi article mayam am tholai hojekte west ko US dagi ke mayam tholai haide samana resuscitative effort uhan baje khogi family member de hena khogi se phatta ba thok ta su acceptance se ma chawna lei ba ma sima khoi doctor amaga ju khoina mo kano khogi breaking bad news haina male hadi phattaba paw amne ta de khoina family member de kamane approach tawni kamaina thaja han ba phawni kamaina ahambada bad news se nangi je serious ekta haigedra natraga kamaina tawni magi step wise process le hadi introduction ai kanano dagi mathangda hadi ascertain to ba hadi aina paw page achumba mi de piraba hadi khoina lekai mi de piro kem kana ponte ahamba paw je lekai mi de piu ta ona to ne ona se so imung manugi mi de oiraba hek blood relative to oiraba an ascertain to ba ma then phamhan ba gyan ta na lehen ba ma then matang khoina samaina khoi samai hotna gre samai tau gre adubu samaina laibak thibide khoi ngam khidre hain haiba ma aduga aroi da yam thina certain term da haide khoi sigi patient che leitre khoi ngam khidre we are very sorry aduga khoina mathang da ke question lady adom na khangni ba ke lady hangni ma ke lady adu hangata ju khoi dom lai hangning ba podum hangbirau khoi answer tau jage haibagi reassurance am pi ta de kitang di phagara khale sina ju keno ne khoi doctor room side tin oda ina patient room side ta gi ju yam thina nungai ta matam ni ko thamo yam sokpa yam thina khoi tremendous loss irreparable loss adi chingba ngamroi do po mi ama leita ba haji mo nung da adu leita ta samaina leita ba thok ta ju adi doctor geji na hotna bi haiba sima khatang de ningchang bi on ai public dai thamjani yam nungai jai doctor dagi khangjaningi ba wafam kya leiri matang size da brain khatang lawjagi ke matang size da break am lawjage break tagi yamna thuna hanjarake impact healing meeting ta duna lebiu Member Mukana Taram Oxeri, Nasi Helling the Kanazarami topic asi emergency medicine and its impact in Manipur Hyder Hiramasiki Matang Dani, Duga Kogi studio, the links to the Library Doctor Sina, Dr. Elangbam, Shandeep Kumar Singhani, Dr. Makatana Kangzani Visina, Dr. Gimityang the Kogi evaluation of emergency medicine, say a Kogi Labak Sida, Amadi, Manipur, the Karmina, Yangbi, Karmina, Labaki have it to Matang Hibio. I know Tazaja with the Kogi evolution. Hadi matam change la paje khoi lebak ta India da boy ro Manipur do I think it will reflect the west hadi west to gi bedo hadi west ju chap mane khoi yam thina disorganized hoina hadi khoi yam sam haijer of the khoi casualty habi khoi world war gi concept hadi ashok apan je chingchela ga sabla nang hatang khoi first aid pe ga thadu khiba asi world war gi concept ne ado US ta jo khoi main je emergency ham the US ta lak pane the mojo hamada yam tin disorganized or me the ge multi specialty approach am le me haidi anabam la shor honya direct de ahamba khoi medicine doctor am yengani mathang da ahamba da internal ma han yengani internal ma han yengani the medicine doctor am yengani
nga leiragana khoi chest medicine ya ma yengani mana multi pronged approach adu samain tawring da matam jam mangba haidi amamu kauna nungda ngodi doctor ju leiroi emergency di khudaki oina di mane adumakne adu tawbaji da patient jam shokpa then khoi doctors khara pullaga moina khoi society ma khoi found tawge adu khoi emergency khak yengjege mathang tang samain tawraga then khoi society lebadagi US ani ko hydration adagi khoi doctors मैम लाए as a specialty recognize तौरे लाइक मैम फोंगे literature मैम फोंगे अथवा खोजती कोई emergency medicine US अदे one of the top branches होने ले रहे कोई specialty दाई तारे को न मैंने कोई इंडिया जो as well as कोई मणिपुर जो अदे तुम follow तो माले हम बता कोई खोजी जो हम छमना है जो बता अदम disorganized होने ले रही कोई ये अदम emergency हाई दम casualty ने दम हाईबीरी में हमने जो जिक्र दम अना पोच emergency medicine जी कहने जो खंगा खिनी तम ना कोई ना खुलाए कोई emergency department जी फजने खुलाए फजने हनबिराबा से point of care laboratory है on the spot कोई lab जे बापांडा था दबिदा department को ने मसागी laboratory ले जाए पमतांग हम लाखिनी ultrasound ले जाए पमसा मतांग ना चाहिए नहीं कोई AIIMS न्यू दिल्ली दे तौर पर दुमाइना मसागी laboratory ले जाए मसागी ultrasound ले जाए मसागी X-ray ले जाए मसागी CT ले जाए और मसागी पेशेंट जब अदुई डिपार्टमेंट तब तौजब अद देखोगी ट्रीटमेंट तौबगी डायग्नोसिस तौबगी अमसुंग इमेजिंग तौबगी मागी मतम चंगबजे याम थिना हंदब within 5 to 10 minutes diagnosis ए सिमदे सि ओइबा यारे हाइन ओइबगी खोइन ngambagi stage तुमा अखोय जो मणिपुर जो सोइदन लाखिने थाजी अदुगा डॉक्टर ममांगदसु हाइफेट पनबिखिबा खोइगे common cardiac emergency lakpa matam sida khoina kari tawba yabage haibado just haibi khoige common cardiac emergency sai ta de khoina mayam na khangmi de khoi heart attack khoi myocardial infarction duga khoi ke no hai ECG ki turn hai gana ST elevation myocardial infarction hai or non ST elevation myocardial infarction sidi khoi ECG diagnosis ne samna heart attack la kan da khoina मैम खंबीरे थबाक नाबा सोर होन नुआइतबा सिमदुम खंबीरे ngasai chamane khoi emergency khoina khangdu shi aham da khoina as common people khangdu ji recognition sima oiba ya jana khangbam da ka ta ba onaina thamjaninge je khoi symptoms yam thabak na ba so no si de khoi typical males tangak ne khoi diabetic oiba patient mayam am re Manipur diabetic oiba amasung female sex ade nupi oi tar de khoi chest pe khoi myocardial infarction heart attack ki symptoms se kitang tongan present awe modi chondaba hakjang chondaba odaki thabak thana ba su hon ba nungai ta just humang dang shobo ju to ba hakjang chondaba ade ama haiba ju le haidi any pain khoi ngak ta gi na khoi umbilical spot any pain si ja tum MI oi bi ai myocardial infarction oi bi ai chmai chondara pa thabak to bangam ta ba so hon bangam ta ba chest pain yaw do ta ju myocardial infarction oi bi ai especially females natraga diabetic ta aduga female plus diabetic oi ta amuken risk wang chimana present to bagi asiba ta thamjane si khangbiu adu si gumba chingna ba symptoms lakta de thuna anak pa doctor chatpiu nai thamjane aduga doctor akhoi common neurological emergency dati kari tawba yabage adu haibi noi koi neurological emergency study khoina yam chawna lejina khoi stroke adi either khoi brain manung da singli pokhaiba natraga yam samna haijarab da brain manung gi singli je phunjalakpa amana pokhaiba jena khoi gi e padhawa jena hemorrhagic stroke hai ne adu phunjan gi jena ischemic stroke hai ne da sida khoina tawda je khoi ningchang da khoi fast and dum bayam khangbire ko advertisement nam tor FAST khoi gi facial khoi gi nakanama mai nakanama phairakpa ko aduma lere aman arm chamaina khutchi haidaba ngam da hagatpa ngam da ta chamaina khutchi lengba ngam ta haib ne ko duna amana speech lei phairakpa hai tare wa ngam da sengak ta ba adu time T for time ona time si kakti ningjang bio da chamaina present to the classical presentation ne kusina quite common to ba adubu khoi gi stroke ki presentation yam thina yam gore khoi gi namoida manam leiter manam namak padai hauraga kok chik padai भाव अतुम लेखरे प्रेजेंटेशन याम याम करे अदु खोई फास्ट दे निंचंग ता दे FAST जी दे निंचंग ता दे खोई प्रेजेंट पेशेंट मैम हम सेव तो बंगम दे नहीं था जे अदुगा डॉक्टर होजिके इमरजेंसी टॉक्सिकोलॉजी सिदना करी तौबा याबगे हाइबदे माना फिनाइन दो हेक थौरेना हाइरो अखोइना करी फर्स्ट एड ओइना पीबे याय तौबा याय हाइबदो खोई टॉक्सिकोलॉजी दा पोचे खोइना पुक तेंबा मा हेक ता हाइने को औ दा खोई chemicals khale volatile hoiba
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯏꯚꯥꯄꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯪꯁꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯣꯅꯥꯏꯇꯤꯁꯀꯨꯝꯕ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯄꯨꯛꯁꯤ ꯇꯦꯡꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯊꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯊꯕꯛꯇ ꯊꯣꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯀꯣꯃꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯊꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯇꯤꯜꯍꯥ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯛꯎ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯠꯂꯤ ꯐꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯥꯛꯇ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗ ꯆꯨꯞꯁꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯨꯞꯁꯟꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯃꯟ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯦꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯤꯡꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯏ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ hypothermia tauba haidi temperature am low oikiba natraga heat stroke mapanda thabak tauba mida khoi summer la especially summer da heat stroke taraga khoi temperature koi body ki core temperature ayon wakhat khiba adi wan dharakpa even khoi gi central india da that po yam thina mi si bapo ana sina khoi gi hypothermia dagi hyperthermia temperature wakhatpa similar dagi khoi gi ising da taba ingba ingchillaga pura masaje kino tauba frost bite khoi gi hilly region da temperature nushit aingba sitpada kino je khoi gi skin ke kaloi khoi gi ising amasung nushit aingma toraga khoi gi singli mem loimak khoi gi kino tase constrict tau kina khoi mayam loimak mushallakna even khong khut po amputate tauba yauna ba sije khoi gi environmental emergencies mayam aju matam sida akoina kari first aid oina tauba yabage to sai away khoi hypothermia khoi heat stroke tadi manipur di context di amdi thingna boy but heat stroke the first patient je aingba ka amda pushan biba ko dagi phimon lok thok biba khoi gi fan da tha ta ju ising ya ta de ising kitang lumbu saba fan da ising yan dharaga kapchalaga fan dina hombiba main to biba yadraga na khoi ising da gumba thamba ya ising na napthok biba si yam thina kerone aduga hypothermia temperature name tar de passive warming lay active warming lay da khoi to je thakpa ngam ta de khwai phabati masa yam ingda gi ta de khwai phabati thakpa ngam ta de ising asabra ke na asabam pithak biba si yam thina khoi banu gi core temperature je yam thina raise to holle atop padi khoi either even khoi warm saline asaba saline kap yawi bladder lavage to yawi adu de khoi hospital to da bunga ta do ngam ta de phajub ombirani water bag pibi bisu yai ngam ta de khwai phabati asaba pithak biba aduga doctor khoi disaster management emergency medicine gi role je haibedi magi thodang se sigi matang ta su haibi disaster thokta de khoi emergency medicine department man forefront ta lega dogni adi disaster management di kapora nyam wang khoi government side ta gi lekta bi yaroi khoi army yaw da bi yaroi oda khoi just plainly speaking khoi medical field da high ta de emergency medicine jina forefront ta lega dogni man planning triage karam hidak kai de pini dagi samana ngasai haija gare khoi environmental emergency dum laktuine hadi suppose flood tawta de ising dum tawlai ta de adu emergency tholakpa de flood taw kana khoi gi infectious emergency ma'am tholakpa cholera tawakpa mayam si khoi gi emergency medicine gi domain ma khadu laktuine ana samana thamjning haidi role of emergency medicine je not only khoi gi samana na ba thakpa chi kitana tabida disaster yam chang le thamjning adu doctor khoi gi emergency critical care se sidana kari tawpa yai ho emergency critical care je khoi gi natural progression ne haide kitang haijabada suppose patient ama sorhon ngam dan lae ma se intubate to bada ka tare haide ventilator ma sana sorhon ngam jada na khoi tube hapaga makhana la tube hapchalaga a lungs ta tube hapaga ventilator chamba aduna si tawta de kanan tawni haide khoi doctor do khoi suppose khoi gi current scenario de casualty de patient dum thamgadra oxygen hang pi legadra natraga expert to later the patlauna intubation toraga khoi emergency department masamak ta ventilator lerega adum on the spot care gp gedra haiba question am laeba natural evolution ne emergency lakta di haide adum most of the time patient adum serious patient ne ko and maji critical care pi bada ka tare adun icu gi care da ka ta adu ta de pi bagi adu gi care pi bagi the initiation of care adum emergency dum hogi adu admit to ba khop adum to gi asi khoi emergency critical care gi heart attack the boy or stroke the boy achau budang sai haida khoina discuss to khoi ma'am to bi khre aduga
say liver failure boiro, kidney failure boiro, mayam je dum on the department itself dum how give treatment on a khoi patient outcome je magi aduga khoi prognosis adu yam phagat behengat yam nungai doctor matam su loi selekre ado aroi bada message am khata bibiram aina hygienic bade khoi as a emergency physician myself khoi acts of violence am thokpa je nungai te ona khoi khanam pullaga the doctors as well as patients am pullaga trust ama thajaba ma thamse adugo Manipur je better Manipur healthier Manipur mo henaba honna je nei thamjene yam nungai je doctor gi mamal yam la matam khara kai thok piraga khoi studio da lakpiduna hiramasi gi matang da maroiba wafam khara thambi begi damakta doctor hana hana thagachari ngasi gi damakta di matang swai da impact healing loisinjare mathangi chayol da anoba topic ama mu puduna lakchage ngasi gi damakta di kainana ba yathangni jari